tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Maze ku bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV twongeye kubasuhuza muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abo bwije tubahaye mwiriwe n'abo bukeye tubahaye mwaramutse, mwese mujyamo kudukurikira mu makuru tugenda tubategurira umunsi ku wundi ndetse tukabagezaho ku gihe, tubibutsa gukora subscribe mwese mutarayikora, namwe mwayikoze turabashimiye murabe ingenzi. Rero uyu munsi turagaruka ku migabano ibyukiyeho mu kibaya cya Rusizi, Ruvunge ndetse no hejuru mu misozi ya za Kaziba. Rero ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye mu by'ukuri, nimugoroba ntabwo twabonye umwanya wo kubaheza update uko byiriwe. Habaye imirwano ikomeye, uruhande rwa leta ya Kinshasa ruza gukoresha indege za Sukhoi ndetse na za drone, usibye yuko zaje guhanurwa, hari drone yahanuriwe Ruvunge ndetse hariho na Sukhoi yahanuriwe za Kaziba, kuko leta ya Kinshasa iri mu gukoresha cyane izo ndege za Sukhoi muri rugamba bakomeje guhanganamo n'ihuriro rya AFC M23 Rwanda uburenganzira bw'abaturage. Amakuru dufite nuko n'ubundi iyo Sukhoi yari ije kurasa ingabo zacu ziri za Kaziba, ariko izagorana za misile hejuru irahanuka Kaziba. Twibutse ko yari Sukhoi ya kabiri hanuwe n'ubundi na M23 mu minsi yashize. Mwibuke yuko hari indi Sukhoi bahanuye iriya za Mwenga, gusa izindi za Sukhoi bagiye bazihanurira za Masisi muri Nord Kivu, ariko muri Sud Kivu mu rugamba rukomeje guhanganisha ihuriro rya FC M23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, iyi ni Sukhoi ya kabiri bahanuye. Rero niyo drone nayo baje kuhanura za Ruvunge n'ubundi nayo rije kurasa M23 iriya za Ruvunge muri bino bice bikomeje guhanganamo n'ubundi ku mpande zombi. Imirwano ikomeje kwica bigacika mu kibaya cya Rusizi. Rero ku munsi wa none naho habyukiye indi mirwano ikomeye cyane ihuza izi mpande zombi. Tutaraje kuri iyi mirwano ibyukiyeho ku munsi wa none, ku munsi w'ejo haje kuba urugamba rutoroshe rwaje guhuza n'ubundi iyi coalition ya leta ya Kinshasa ku bufatanye n'ubundi na zano za FDLR, imitwe nyeshamba yose yishizemo kugira ngo bagwanye M23, ariko biza kurangira muri axe Kaziba baje kwita umwanzi, baramukumanya baramuzamura, baza gufata kandi gace kitwa Mitimbiri kari hejuru ya za Kaziba. Umutwe M23 wakomeje kugenda bigarura ibice byinshi mu rugamba akomeje guhanganamo na coalition ya leta ya Kinshasa. Tubibutse yuko ku munsi w'ejo kandi haje kugwa abarundi benshi muri mirwano ikomeje guhuza izi mpande zose, coalition ya leta ya Kinshasa n'umutwe AFC M23 Rwanda uburenganzira bw'abaturage. Amakuru aturuka muri abice ahamya yuko hari abasirikare benshi Burundi bafashe, bazagenda babibereka, ndetse hariho n'abandi benshi barenga 100 baguye muri uru rugamba bakomeje guhanganamo n'ihuriro rya AFC M23. Rero amakuru y'urugamba rw'ejo, amateka y'urugamba rw'ejo nuko hari abarundi 118 bafashwe mpiri bagafatwa amateka, abandi hafi 100 nabo bagapfa bakagwa muri uru rugamba bakomeje guhanganiramo. Rero ayo niyo makuru ihuriro rya AFC M23 rikomeje kwivugana. Aba barundi baje kurwanira mu gihugu kitari icabo bakomeje kubivugana umunsi ku wundi, kuko kiriya ni igihugu cabo, bazi igihugu bagwaniramo. Abarundi bakomeje kurwanira mu gihugu kitari icabo, ndetse kandi uriya perezida wabo Evariste Ndayishimiye akomeje guta cyane cyane abatutsi ku mirongo y'urugamba. Hari benshi nabonye muri abo ngabo benshi bapfuye ni abatutsi, kuko nibo bakomeje guta imbere ku mirongo y'urugamba, kuko nibo bagwanyi bafite. Rero perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kumara abatutsi mu buryo bwose ashoboye, ari abo bari kumwe muri leta yiwe akomeje kubata imbere ku rugamba kugira ngo baze guhangana na bene wabo batutsi bamarane bonyine. Rero ayo niyo makuru, nuko igisirikare cya Burundi gikomeje kwivuganwa muri biriya bice, nubwo cyavuze ko kitazahunga, ariko bakomeje kubivugana. Umutwe M23 ukomeje imbere kuragana, kuko umuriro uhetse isezerano. Rero muri iki gitondo cy'uwo munsi naho habyutse imirwano ikomeye n'ubundi muri axe Ruvunge ndetse n'irarugura za Kaziba no mu kibaya cya Rusizi. Imirwano irakomeye, kuko hano hari kubera imirwano ya nyuma, intambara ikomeye ihuza n'ubundi impande zose. Rero kuri uyu munsi wa none habyutse kandi intambara ikomeye mu bice bya Ruvunge. Hari n'amakuru avuga yuko ndetse na antenne ishobora kubihiye, bashobora kuba bahiteye amakompara antenne ya Ruvunge ndetse ikaza gushana. Turaza kuyabakurikira nimugoroba, gusa icyo twahamya nuko Ruvunge, hafi na Ruvunge M23 igiye kuhagera, kuko twabonye imbaga z'abantu zihunga mu mihanda, ibintu byateye akavuyo mu by'ukuri, bakomeje guhunga iyi ntambara n'ubundi ikomeje kwegera mu bice bya Ruvunge, kuko M23 ifite gukomeza imbere, ntabwo ifite gucika intege mu rugamba bahanganyemo. Nk'uko ubwo leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi bahagurutse ari benshi n'iriya mitwe yitwaje intwaro kurwanya M23 ntabwo izikangwa n'ubwinshi, ahubwo iyo ifite impamvu ayirwana. Urugamba ruzarwanwa n'impamvu. Abarundi impamvu bakomeje gutsindwa, banafatwa, banicwa, ni ukubera ko batazi icyo babagwanira, ntibabagwanira mu gihugu cyabo, nta mpamvu n'imwe urugamba baba bagwanira. Niyo mpamvu bakomeje gutsindwa mu bice bitandukanye. Rero andi makuru n'undi dufite meza y'akarere, murabizi yuko hari kundi y'abacu n'ubundi yari itabaye ababyeyi
bazamutse ruguru za Kaziba bageze mu nzira umwanzi arabaramerera mwinshi arafunga kuko yari yabatambuwe. Isasu rya mbere baritangiriye hejuru mu misozi ya Kaziba bagenda bagwana bashakisha kuzapaso bakazaruka za Rurambo. Ado yarabaremerera mu by'ukuri iriya ruguru za Rubirika n'ahandi kuko Ado yari yabatambuwe. Haba intambara ikomeye kuko isasu rya mbere ryatangiriye mu misozi ya za Kaziba. Rero ku munsi w'ejo amakuru dufite nanje mpamya ku munyamakuru nuko barenze za Rurambo bagahura n'abandi. Tubishima Imana yuko Imana yabarongoye mu nzira bakabona imbaraga zibahurutsa Imurenge n'ubundi baje gufatikanya n'abandi bose bakomeje kurengera abavyeyi batuye mu misozi miremire y'Umurenge bahagurukana na leta y'u Burundi bagafunga inzira zose kugira ngo bakore genocide bakore itsembatsemba. Ariko turashima Imana yuko iriya force yazamutse bari bafungiye inzira ko yaje kwiheza inzira ku mbaraga zayo ikagwana n'umwanzi igaruka mu Rurambo. Ni amashimwe akomeye turebe ko bazafatikanya n'abara bose kurwanya bari abarundi bafunze inzira. Abarundi twababwiye ko bazabura iyo bazaca, abarundi bazakugwa n'isoni muri ya misozi y'Umurenge kuko iriya misozi yaririho amarira yasengeho amasengesho y'abasogokuru. Bari abarundi baje kudufungira baza kutwicisha inzara mu by'ukuri niba inzara izagarukaho akaba ariyo yica kuko hariya ni mu gihugu cacu kandi tuzakigwanira kugeza ku wanyuma. Ntabwo tuzemera yuko abarundi bazadutsinda iwacu mu gihugu cacu muri gakondo y'abasogokuru. Mwari kumwe nanje Pacifique Kamunege ugenda bategura amakuru y'akarere. Mukomeze mubane natwe, mukomeze mudushigikire, dukomeza gushira mwese mukomeje kudushigikira mukora subscribe ndetse na share. Turakomeza turakurikirane iyi ntambara urugamba rwo muri Ukraine rukomeje kubica bigacika ruhuza impande zombi. Gusa hariya ni nk'abagiye kuza kuba intambara ikomeye kuko impande zose zirasa nkaho zihanganye zifite agahayo ntabashaka gutsindwa. Ariko tuzareba abagabo. Murakoze kubana natwe.